zdravo ljudi, moje ime je Mateja, vi možete da zovete Meatfoxer i danas pored mene se nalazi Luka da Luka! Zdravo ljudi, kao što sam rekao, mi ćemo danas snimati Don't Starve Together sa mojim brom Mateja Stojanović, my best friend. Ajde igramo. O, brate, mi smo najbolji. Ne, brate, nije ovo! Oh my god, oh my god, Ne, beži od toga, beži od toga, beži od toga, Silujem ga, beži od toga! Brate, samo uđem u poljač, lepo. Ti ne padaj, nemoj da počneš da pališ stvari, treba je nastaviti. Okej. Ne! Nisam. To je... Upalite se! To je ova! To je ovo, upalilo sam. Upalite cijelu jebenu šumu! Debra, pitao sam te da si upalio, ne laži! Cijelu šumu, kao što si rekao. Video sam da si upalio. Dick face. Markan. Okej. Tako. Imamo sekiru. Okej. Where are you? Desi. Attack you! Ja ću sad tu budem. Ne mogu tu paliti sve. Zapalit ću se. Ne može. Napalit ću te. Napalit ću te. Napali. A fuck! To. Si noob? Sedi, zdaj me ideš ja, brat. No! Nemoj to da radiš, brate! Brat? Brate, ćeš kao novu play. Odmah mu unsubscribe-ujte kanal. A? Odmah mu unsubscribe-ujte kanal. On je gej. Nemoj to da radiš, brate! Brate, ajde onda kad da glumim, ja sam te kao tvoja mala sestra. A brate, jer sam nešto dobro radila. Fuck you, bitch! Nemoj da te zapalim. Nećemo glupo. Dobro, čekaj da upalimo barem vatru da bude za... Ajde. Vrati mi drvo. Brate, proživimo noć. Vrati mi drvo. Lapter! Ti leptiri su dobri, kad lete na cvet, uzi taj cvet. Lapter! Znaš, kad lete na cvet, uzi taj cvet, onda ti daju hranu leptiri. Znaš kako dobro? Lapter! Ko tamo jebem ti leptira? A? Jebem ti leptira. Znači dalje, evo ovdje je ja i Mate Fox. Dajte maj! Jebem ti Lapter! Evo ga je noć, dođi do mene. Noć! Bator, štiti me. Ako niste znali, ako već niste prijatelji, ja sam noob u igri. To je prvi put da igram u igru. Ja sam u stvari igrao igru Couple Times i već znate da imam preživljavanje i sve. Nisam ni ja neki pro u igri, ali znam malo stvari u igri. Znam kako se izvršavate stvari. Sada si ti noob! Okej. Čekaj da upalim ovo čudo. Dok, čekajte vidiš šta ovo. Ako niste provalili, ako ne znate uopće ko je ovo je Meatfoxer. On ima kanal, ostavit ću njegov kanal u deskripciji, ti bolje da ostaviš moj kanal u deskripciji, nisi čuo? Naravno, pazi kad sam ja snimao, brate, sa Acom Lazarević, mogu i tvoje. Okej, a brate, nego ljudi, da vam kažem, ja ću skorije da pravim kao jednu malu grupicu gdje će na moj kanal ljudi da snimaju i tu najbolje videa ću da izbacim jedno Evo, Mate. Da? Evo ti ovo. Da ih pojedem. Pa kako hoćeš, evo ti ovo, imaš ti dva, imaš i ovdje semenke. Imaš i ovdje semenke. Imam sada dva roasted carrota. Dobro, imaš ovdje semenke. Ja. Ok, sad ću da ih ispečem. Pada mi mozak. Postavim kao u pravom životu glup. Znaš što sam našao u preživljavanju i može se nađe ovdje. Može se nađe nekada da doživa ptice. A oni daju ove sjemenke hranu. Hajde, dobro, brate, svake sekunde mi pamet pada. Kosti! Ko si ti? What? Ko si ti? Treba mi ribe! Okej, brate. Sad će da padne taman mrak, onda ne smijemo u mračno sve. Onda će sve da bude mračno, ako uđeš u to onda će da umreš. A ja mislio da... Stavi nešto u vatru. Okej, stavit ću evo log imam jedan. Da, stavi u vatru. Da bi nam drži trajala vatra, da ne bi otišla i onda sve uđavalo. Okej.
Nadam se ljudi da ne izgleda da je ovaj mnogo spor. Kao i oni dva što sam koristio, ali nije ni brzo, tako da ne vezi. A što je ovako sad plav? E to, sad kad odeš u mrak, tebe će da ubije automatski, znači nemoj da ideš u mrak. Okej. Ne, Lanju, ne! Pa brati mu upaljače! Možeš se baciti, možeš se Iz kvori! Nemoj da pališ jebena drva, to nam najvažnije. Ali nema veze, predstavit ćemo se mi odavde do kraja videa. Okej, a brate sad imamo više mjesta da se prostremo. Da. A onako ćemo se predstavimo na kraju videa, otići ćemo na drugom videu negdje drugo. Skoro moramo da završimo video jer... Op. Ajde sad, vrati se baka u brećeš! Udaljaš se stavi vatru. Ok, pa imam mashes, imam roasted teas, cut grass, evo ga. Eto tako. Ne znam da će to da pomogne. Malo da bude ljepse. Evo ga brate, još nekoliko sekundi. Čekaj. Ja tako gledaj nisam, ja sam sad glupi, shit. Ali brate, Mateja. Šta? Šta ti je, jer vidiš ovdje da se prave stvari, evo tu, survival i to. E sad moram da gledam video. Dobro, ništa ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako jeste onda lajkujte i komentarišite i vidjet ćemo se u sljedećem videu. Doviđenja! Ćao!